Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajik mi naku bacangki puisi bate limangku. Kipinak naki baji naki kasukmang bonina. Punna baji tallasan rinampangku apparuru la lampa setriambori napasan tau-tuaku ri anak jari tauna salloa naminasai ampaempoi ritekne. Punna battu makomange ripat rasanganna taua alle tunaya nanupak nia sirikno akkareso tojeng-tojeng nampanutayang wassele bate tujuno le baka nukaresoi. Punna nugappa mo sallang wassele kaposoannu jai sikede alle aseng kasukurang nutea lalo allei tasiratannu katena antu nak barakka rikalennu. Punna baji tallasaknu ripat rasanganna taua tea ko takkalupai ributta pak rasangannu allei bangung na maju pak rasangannu nampanu tulung bijaka mase-masenu nakkulle todong amun tulut tekne pak mai dasi nak dasi nuk jari tuk matu-matu ribija pamanakannu. Sikamma sarip battangku yare ka ananakku nia ka appilangiri. Anne puisi ku bacangaki angin bolongi ala siapa pappasang ururuna punna lampaki ripat rasanganna taua abboya dalle kipak nia kisiritta barang anjo ki boyaya akkulleji kigappa na iya jia punna kigappa mo sallang dalle ki boyaya ripat rasanganna taua nakikulle mo salewangan tallasatta tea kita kalupai ripat rasanganta ributta kalassukanta kanjore makintu nilasukang nipakalompo riruaya tunganakanta siagam podeng punna sunggu tallasatta tea ki cini-ciniki bijaka mase-maseta kielle ki patetei nakkulle todong anggappa kabajikan kasitojenna sedrea rupa tau iya pa nak matu-matu punna akkulle ak matu-matu riparanna rupa tau iya minne sangkam pappasang tri ilalanna anne puisi le baka kukiri dasi na dasi anne bonena puisia akkulleja ni pajappa lalang katallasanta sungguh rilino salama battu ri akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.